Umubi engubona wenziwa niwenza bafowethu ngiyazi ukuthi inhliziyo iyayiphakela kodwa lo mkhuba lona wekani lokuthimisela imbokode nifuna ukunemba istage ngicela ukuthi unqomo ngeniyezwa njengoba ngingumholi mina ngipublic figure into engiyikhulumayo abantu bayayenza into engiyithandayo abantu bayayithanda into engayifuna abantu banjani into engayifuna abantu banjani ngapha into engayithandi mina abantu banjani ngiyacela ke bafowethu ukuthi sihloniphe lapha na enaniphosa khona amakani bawukhona abahlonishwa babuNtulu babungwezi okuyibona abasiqashayo ngoba nibona sivusa imiziyo baba nje ngicela ukuthi inhlonipho phambili bafowethu niyezwa ngicela lapha niphathe kahle nakweminye imicimbi manisuka la endletsheni bengizonikhuza ngithi ngicela ningixolele ebese bafowethu naye futhi kumele axolise kini akukho umuntu omele